I ljudi, dobrodošli u novu epizodu, sam vam i danas ću vam reći neku obavijest i danas ću malo igrati Minecraft, čist da uradim tu neke sitnice. Ovako, obavijest glasi da ćemo ja i ovaj tu, Mateo Mihić, Bosman Gaming TV, a ću vam link u opisu videa, da ću vam ja ostaviti link u opisu, da ćemo ja i on raditi pjesmu. Pjesma je dobra, evo ovdje je list papira, evo 2 lista papira, čujete? Vidite, tu je napisana pjesma i mi ćemo je sutra ili prekstra izbaciti, tako da očekujte pjesmu. Sam ću vam reći, neću vam reći nešto, iznenađenje. I ovo je moja kuća tu, ovo je tu moja kuća, ovo je desni zombi, tako, ne znam šta se spomenu gore, ovo je moja kuća, znači ovo je moja kuća, mala kuća, mala skromna kuća. Ovo je moj vice, ovo je moje hrana. Šta ti glumiš? Bježi. Opet lupa. Pa jesi ti normalan, šta hoš? Znači ja sam se u ovom Minecraft počeo baviti hobijima, a to je najviše skupljati ovi, sad ću mišljati, najviše skupljeni ratom flaša, to sam juče počeo i sad ako dobijemo ljubimce još biti najsrednji čovjek na svijetu. Tužen. Zajem se. Ostavit ću vam link u opisu i na njegovog kanala, sve što je potrebno. Sad idemo da napravimo noć. Kamen. Ću da uzmem kamen. I znači ljudi napravit ćemo jednu pjesmu koja je iznenađenja, ali fakat se meni sviđa i njemu se sviđa i ono, sigurno ćemo snimiti, možda predobra pjesma. I možete biti spot, tako da očekujte u ovih zadnjih dana, ova 2-3 dana očekujte. 1, 2 ili 3 dana, ne znam se, očekujte i tu pjesmu, ali predobra je pjesma, fakat ljudi, morate je poslušati. I ništa, idemo se malo pecati. Daću. Idemo pecati. Idemo da pecam. Idemo pecati. Ajde upecaj se više. Evo je. Znam što s ovim možemo napraviti. Ali ne možemo. Sve što nema metala. Ne! Metal! Zašto možeš? Ljudi, znači, ja toliko hvalim tu pjesmu da to nije normalno, ali moram hvaliti zašto je predobra, i ja sam sad malo iskoristio to previše i uglavnom, ajde da mi nešto započnemo sada ovdje, odmah ćemo da započnemo i da završimo video. Ne. Ovdje bi moglo biti dobro. Sad moramo otići.
Nemojte više. Ljudi, ali da ne hvala tu pjesmu. Ne mogu vjerovati koliko je ta pjesma dobra. Znači, ispominjete se i vi, i ja, i moj prijatelj, i YouTube, i uglavnom da vam ne spojlam više. Samo da ja uradim to kako treba, tu nešto, ja tu kofol. Fuck! Samo da vidim, gdje sam ja sve trebao? Imam kramp. Ok. Ja se da idem. Ovako. Mislim da to neću napraviti. Recim da ja spustila. Ja, kako sam neću spustila. Ok. Ja se ovdje još imam nesigurno. Evo što sam mislio da napravim za početak. Kako se ono radi? Oh my god. Nemam što podržati. Neću joj prebaći stvari ovdje. Mateo! On mi uzeo sigurno. Nije. On dobro. Neću. Ok. Sigurno se. Šta sam ono sad mislio? Petovi. Uzmem. I prebacim dole. Pet, 1, 2 ovi gluposti. Da, htio sam uzeti kao što je. Kako se oni rade, oni lijepi bok. Kako se rade? Oni lijepi blokovi, ma znate vi sigurno. Jel moraš ispeći? Čekaj se da vidim. Ne. Moraš ispeći. Ne moraš ispeći. Ja, neko. Nema veze ovako. Znaš šta? Ja ću uzeti ovaj craft table, pošto ima neku... Nešto ima da tu. Ću naći pa da... Nemam craft table. Ti šta ti viš? Ne konju. Možda tu. Ovako. Vidite. Tako tu. Tako tu. Sad ovako.
tu. I onda gore kad budem. 1, 2. Evo, 3. Ne, ili bolje da ovo nema tu. A bolje da nema. Jel ovak dobro? Pa dobro je. 12. Ovako ovo tu. Može ovo poškočiti. Čekaj. Možete parkurom. Parkurom možeš, ali ne možeš. Sad ne možeš da otaš. Ne možeš ni sa druge strane. Joj, ne dam. Ne možeš. I baš sam ovo lijepo ovdje ovako napravio. Može svaki ovo povući, ali zombie ne može. Tako, tu. 1, 2, 3. Ne, ovo sklapaj. Sad. Ovdje ovako. Ovako tu. I sad da uzmemo one slab blokove. Evo vi tu. Vidite. Uzmemo one slab blokove. Ovako. Da ovako da napravim nešto. Kako sam ja ovo napravio? Mogu li da ovo naprosto ne lijete? Mogu! Šlaja je ovo. Ovo ćemo tu tako. Yes! Oje, oje. Sad ćemo staviti ovako, ali nema veze. To je otprilike bio moj vodnik. Sad će biti ovako. No. Hoće od tu. Tako. Šta je spavati? Ništa ljudi, to je to što se tiče ove epizode, ja sam nadam se živjeli, ok, slobodno što like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj. Pa, pa, i sutra je u praksa očekujte pjesmu. Pozdrav!